Namite tunizong seilawa kho akigel aumji in tulha agas thla hi inam pumpiu tha chimit dinga eigong jingawa de tolpu Biren Singh Manipur Chief Minister luipa hi Supreme Court in achungthu atan dinga ta ji in he chithu mangcha hi nampi mi pi ten I het diwa isu min lo na tei ding ngai tu a he video hi ken sima hi in bon chawa bula pat achai ne ge a ina ngai chaiwa ina vet chai divin tim na kan nei nei amasan Biren Singh audio hi iti hum viral ham kon ahin phun do ham ti ho an ve u hitin achai na lang le Supreme Court in I chanthulut anei ham tu din mun ge ya ti ho tu chen ananga yo hite amasan hichi de tolpu Biren Singh Manipur Chief Minister luipa video audio likhi Union Home Minister Amit Shah to ke hon hlon hin chi amasa penin ga ngai haute jena miti le hichi audio clip hin van noi asu ling lau jeng a ho ling jeng hi je in amsa penin chi ga ngai le tari hote अभिरन जी हाँ सर अरे तुम बॉम्ब मारता है बॉम्ब मारता है मीन्स बॉम्ब अदुई नुमित की मां बॉम्ब का पति नमने मान बॉम्ब मत यूज करना है डीसी रोई को अदुई ना मां से पता नहीं ओए चुप कैसे करना है ओपन नहीं करना है हमने ने कमांडो अदुई फ्रंट ताब कमांडो सुनना हमने chi audio viral thua hi het sau hi jong le them khat details devin ga sei lew hen chi audio test viral la hung chi hi the wire kiti news channel 10 amasa pe na hi ahin het sawa ahin ta lang masat pe no an hi in hi report dung zuin hech gala hi mi sang som gupwal le display siwa ti chu in le lo anei lo hi in chuteng le mi hem jani le som ni le guplang hi thina to e tin 2024 mei ge achun report ana umin ahin la tua hi tisanga chokal bebe jengin apun bebe jengin tu ge hi a details hi aki hi la in hi chehin avet sa hi Biren Singh hi chigal hung ki pana hi al hi hamding nga sa ding ti mala hi ama hi me se po wa hung pang jing jengin chi hin athi ho hi athi bebe in lo nei lo ho jong hi apun bebe jengin cho jo se hi ama ta apangi ti a video audio clips viral ho a mu thein ong kilang do ta na hi thu hi agil dan hi audio lik nga ki sei do lo jong tam pi the wire 10 ane na live-in a sei win hi hi meeting a hi Amit Shah in Biren Singh ko ma bomman lo na dinga asin ai wang meeting ki chain de tolpu Biren Singh in Amit Shah chi do jowin DGP pa ko ma man pa dingin asin ahin thangpo nga hilowa gu thimsa aman dingin thulha na yong anei na kisei ni hi amanen hechito ki kaimanin Manipur sunga ku kita chanu te ni hiti a japi anga athanga ahin kayu akeu se hlona e san hon ahin kai thang pe nu thu national international a viral la chun government in hechito ki manin mi gu bo na monovin hi hechitu a hung viral yong chun Biren Singh in hechi mi gu NI hon amat ho hi ki pa man pi dinga lom ta hi aji chu ama ho hin hichiteni hi ahu do hi atin hi a video a Biren audio ga ngai hlaw hite नान की नुपी यानी की फी थोपो की मतंग सु आयाम तीना कोई वो इकाई है अदुदे जा कोई ग्रुप अमता वो सु थोगा आइना मक हाइबदी आ हुजिपुदे आइना ngang ba hore matam du group amta su thoga haibu नुपी यानी कल्ली दो कोई नहीं लेना है यम बोले है बिया हदि यम चाउ थोंग कोई ने थोगा ओई नोइना होइदे मोइबु अदमान फी थोंगा दु तौरे रे प्रूफ लेग्रा मोइदो मबुंदुगा मखुरादुगा हाटख्रबनी मी लाख लिसिंग तरा कुन मधुगी मोटो दगी मोइबु कंथोपिरगा पोरिसा कोइ नि ने आइगल गमेते मतम याम पेन द भाटा अदुगी दुदे मनदि प्रेडिक्ट कोइ ने मोइ कन बि फी सेलगा मै कन बि थाइ द मेते ने but bitchibi chimba to no ite yon maka na koi kisi aina de hai bine ba masi je noi press kumba ma to ga usiki angang chin du de what photo edu da di ka photo ka pa di makut to kara ya ta amno ka do guna du di photo ni but fact na te ba
ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯁꯦꯡꯕ ꯐꯦꯛꯇꯤ ꯃꯣꯠꯇꯨꯗꯒꯤ ꯀꯟꯕꯤꯔꯒ ꯄꯣꯔꯛꯏꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯣꯠꯇꯨꯗꯒꯤ ꯀꯟꯕꯤꯔꯒ ꯄꯣꯔꯛꯑꯒ ꯃꯣꯏꯕꯨ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯁꯦꯞ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯥꯕꯤꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯏꯖꯠꯇꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯗꯦ ꯂꯧꯍꯧꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯊꯣꯛꯅ ꯄꯪꯉꯤꯗꯀꯣ ꯊꯣꯛꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯋꯤꯗꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯨꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯃꯗꯨꯒꯤ NIAꯗ ꯁꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯨꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ NIA ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯨ ꯐꯥꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯨ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯐꯥꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯔꯤꯋꯥꯔꯗ ꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯤ हिची वीडियो वायरल जो हिन गुवाहाटी हाई कोर्ट निन थु अतनिन हिती चुन CBI NIA हॉन जंग केस ऑफ प्रेजेंट अबोलविन अहिन ला हिची मी गुप के बात नहीं हिची थु आही अचाई दा हितान हिची जो वाही हिची वायरल वीडियो ता चनु तेनी थु अहिन तू गे हिन थुदी ता ई मचा पॉट ही लाइन तू गे हिन कोई मचा की मत बेपोन सुतेंगले अमानी चुंग थु योंग ही तू गे हिन थुदी थुता ई मचा की तन सही लाइन ही अबानिन फाइचंगा मंचा तंपी तीचु AK-47 ले कार्बाइन सो 3422 सांगथुम जली ले सोमनी लेनी चले थल्ले बम दंगजों तंपी तीचु सांगुप वालंगजेन इसो आर्मरी आ लूट अना बोलु तीदिहम पी दो तीदिहम माचु बीरेन सिंह दे तलपु हिन इचनगे के थो पीहम चले मा CM ही दा था अमा ता इंजों मंचा चोया अपन लिंक थु असै न जों गा ngai hlaw hete Bunga ko kena nak phage. Nomor lising mari menga lo kerja kena phage. Jadi bawa nomor lising mari menga ne belah kerja kena phage. Masih yang bawa phage. Hal phage CM ni phage kerja. Nomor lising mari menga phage jadi ni apa? Phage ni apa? Alam mo itu anyway khair aku ki side ki su yengen wa ki side ki su Ci video zo hin Biren Singh in thil zo se kei pat hi ati zoin kuki ho forest gamsung gamang ho jong kasu boyin chule a ho ho jong kasumangi atin chule government service IAS IPS jong kuki ho tamin ato naw jong tu hin itilo thayam eki veljing in hi atin hi chi ho a thu se ho jong ga ngai law hi ti mayamda emotionally setpagi sigi mayam si खमिनब संगेना अना हाइसे अदुना हुजिक्ति हंदक इरांग से करिदगी लाइफ फन अइना सिगी मयाम से उरकपदगी ऑपरेशन तो हो हक मयाम से रिजर्व फॉरेस्ट लैंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट लैंड अखोई गवर्नमेंट की हक तान होरपने सिगी थोलोई बथुबुचे नोई उर मतलब मैप तो कपनिंग कपत्र नो अदुगी पोसे अइना स्टडी तरोइसी सही तरा बई मंगा सुरे कोई सोइदन सी थोकदोरे रमि नागारी कुनिन कतबनि नागा इंडिजिनस पीपल सिंगी ने मोइगी नागा ताब लमदु सु यमो अदुगी इवन अखोई इम्फाल द लेरिबा यामा इम्फाल द लेरिबा नागारम तांकुली बिनिउ कुनिन कतबनि मोइगी कांगसिना बैंग अना तौरकाना तौबे मुंगामसे सिगी पुनमामसे योको अइना सि सेंगना माइ साक सेक्रेटरीट ता अखोई मी लेतेको मरमदि मोइगी सागी कोता दा IAS IPS लोचन गरना IAS IPS म्यामसे मोइ लोइवारे ci video voice recording ingai chang ho hi the wire te khuna hi mi khanin apia ko na hung ki pan hi in ahin ama ho jong anam boi se manwin hi ama ho la a journalist nu sangita in asai na a abula chun ke ho chu ka boi se uwe a o chula ama ti chu berena a hi le kilovin ahin ama mong hi ti chu iti ka confirm di ham tin a boi se uwin hi ahin aman asai na achun mi them khat jong ahung ki nun hi chehi ata hi e ke ho jong hi chimtik chun ka jaw we ke khomna chun ka jaw we ati ki duwin hi steng le ke hon his step hi legally ati chu dan to ki to a affidavit to ka identity u to hi chi judicial commission ministry of home affairs in manipur violence adinga june 2023 a set up a ball ho 3-member commission ho koma chun submit ka bol tawin kapelu tawin
chale ma hon jong ki ho chu confidential ta ti chu a hi nau ki het sa loading koya a hi sei loading koi a hiu sei loading ti ho chu aminu a sel gu pi diu aji chu ama ho safety to a security na dingwa abol pi ven hi a viral video jong hi asau dan chu 48 minutes lang zen sau hi in a hin tamna thaina dinga abona hi kepudo lovin asayun hi a hin government in na thilbol hi anti national hi in mi akiboi na ho kuki meitei te tu a ki chamta ding na hon chamna deilo wa tha be a hichi thu na hin pudo ve tin eingo ve tin the wire journalist sangitan hichi chung thu a investigation ha mo po nun asai na hi hiti chun hichi audio leak thu hin manipur india se hilowin vanoi in hot lingjeng tan national international news so hin so tawin a hi le india vai pu apang bjp government digin jong za chat len pen khat chu hong hitan a hi langkhana cookie organization for human rights chun gamsunga ukil papen han gong ki tawin hi prasan busan chu i holang representing ti chu i holang thakhel dingin an ngai to tawin hi aban jamin supreme court na petition in septa vin hi hiti chun alang khana i holanga jong delhi jantar mantar chule mun phawe ma hichi audio lik je in konin thu kita ta tan dingin mun tina ki phinna ana umta na hi hiti chun supreme court in sithu hin cfsl kiti center forensic science laboratory hichi audio tape chung chang hin tumta na hi hichi ke sahi petitioner pan manipur province a hi cm rin ajawdan hichi audio tape sin aphochen chenin asai na hi hiti chun audio tapes chu ahin khul le biren ochenga hi 100 la 93% in ata hong hita na hi chule ama hi manipur boina ahin azawin chule mei chama apang zingi ti ong kilang do ta na hi alang khana justice pv sanjay kumar chun alang khana ama hi na chule hi chitutan na a ki chol dingin asain aji chu ama hi tu a apan muna akai sang sanga hi siam biren de tolpun ne khom dinga dinner agona ana pangkha in hi ahin i holang ukil pa prasan busan chun aki chol loading jo in ana don bunin hi chi thu tan na a apan jong le ho lo dan ana het sa in ana sei in hi hiti chun i holang a lawyer ukil pa busanin laboratory in audio tapes ata hi aphochina chu court het sa in chule laboratory in biren gala apan la dan 93% a audio tapes in aphot chen in sei in hi hichi laboratory truth labs kiti 2007 a ki siam do ki mangpan hi in hichi hi india adinga private forensic lab asapen chu hi alang khana hiti a hi gam sungzau sele calling call ka ama thua de dia bjp ho za cha na ta a hla ying phanin hichi de tol pu brain singong hi aina to yang la to them thei tapon aluk yang la alum thei tapon hiti a chun mangsi abang jengin ama hi phana chun ke hi ka state ka party le ka chen india mudinga kamo na ding hi apha hi in hi chi hin press conference ki bol han nang ki su theng do hi o tin e nai te chu a ko win hi chi a chu press conference nei ding dan in a bolin khoi phalo ta dan hun ahu lim kin in ama hu lim na ne khot ga nga yu ti तो ह्यूमिनिटी नहीं है इसमें सजा जैसे मौत का सजा दे हमने इमिडिएटली वो वीडियो को देखा तो वो वीडियो देखने के बाद में मेरे को इतना बुरा लगा इतना खराब लगा ये तो ह्यूमिनिटी नहीं है इसमें ये तो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमिनिटी है lang khana lok sabha parliament आम आदमी पार्टी AAP MP chun Biren Singh thule Home Minister Amit Shah in bom thu asai na thlon parliament ana thlang samin hi hiti 3 May 2023 asante gala Biren apan na thu Supreme Court ko ma lekha Cookie Organization for Human Rights Trust in apilut hi phengmai jasigi lani 702 ahi in 2024 kuma ke pilut ahi in tule HKC reputation civil register ki bola kisein hi tule HKC ong che thatan iti chen hearing ong che chin achai na adinga hi August tarik li 2025 ni a hearing nei kidinga anatan sa o hi in hi chu code number 13 item number 13 42 adingin Supreme Court officials on asayun hi hi chitung thu a kingan si kunin avet si monitor abol SIT kiti special investigation team ho chun hi chi audio te ma hi Biren o ahi monge ti chu
aphot chen diu hi in truth lab kiti mancha mangcha abol diwin athupi ubin hi alang khana Indian Express day dum juin February 3 2025 hichi brian ki mo thu ahin gil ta in ki kholin happy na ne yun hi hichi thu ahi CFSL ho chu independent investigation api nga lowa verification recording abol diwin asain le purna ben so chun hichi chungchanga hi report sil ki bol chu haptagup sunga asamit dingin ange in hi hi aban tawphat March 24 2025 le apil dinga ana sein hi hichi pha chom khat jo chun NDTV kiti National News Channel khat chun government in CFSL report chu submit thei hitai tin ahin Solicitor General to Sarmeta kitipa hichipa hi center government le Manipur government a represent hi in ama hin hich report hi personal ta in ka ve hi lain achen achai ka hi lai ati in hi chun to Sarmeta to say chun Supreme Court ho alohang win ama hon ka partner samang ve ati win hiti chun along lai no na phong do win hichi zo chun next hearing chu May 5 2025 adingin awo chon ta win hichi May 5 2025 onglen chun Hindustan Times like Economic Times say dong zuin Supreme Court in hearing ahin patna CFSL sil ki bol ahin hondo pharu win asunga thu ho adi lodan aki bol ohoi lodan chu Chief Justice Sanjay Khana le atopi Sanjay Kumar le KV Wiswanathan chun hichi case chungchanga ko hi hanlang ipidin mun tu jong le athep mo na koi ma ki o hu thai lo ding hi ati win hichi ji chun ben zat so chun hichi report hi adi pon aki sang thai pon chuyong le transparency poi ati win hi hichi court proceeding ache pe chun ama ho okilpa tu sameta chun hichi KOHUR hi organization du da lo nam khana ki sim politically no motivated hi in chule application bol hin athu sei danu hi majo si asing poi adi poi chule chi thu hi Manipur High Court na Indian Constitution 226 dungjuin sei la pachom jon te atin hi wang athunge chu Supreme Court nin ana no pi pon hi chi thu hi thil thopi ta hi ji a gamsung court sang penin athu hi ala lo sei lo ho e ji chu constitutional order le communal harmony thain ding hi ativin hi NDTV te report dung chun Chief Justice Khana in judicial chidan su boilo diu le ahi lawa man sa lo divin ade dan sei hi aman sei bena petitioner ho chu nam khana kun ahi man le political background khana kun ahi man le ani mana chu ki movet thei ahi pun tin he hi chi bench chun ahet sana chun themona a auma ahi le koi political background na hi an lang hi jong le miem hin kho beina miem hin kho thin le communal disharmony to ke sam kai le judicial scrutiny ki bolding koi political sam kai na hi jong le tin sei ne hi tizun phat chi chi in phat chom kha jo February 9 2025 nin Chief Minister Biren Singh de tolpu in resignation ape in CM post ada sata na hi chi thu jong seiding sau ta omen ahin tuni seidi tamzein tuni hin seitari pote heti chun February 13 2025 chun PR President rule chu Manipur sunga ahin ki koitan hichiwa pana hi dairenga centerin dalhia pana apoding na umta na hi ahina lang khatna hichi thule la ho hitia chi wangin Manipur sung chu angai hejing na lain national newspaper hole media ho dia ga min pha thei Wikipedia te NDTV Hindustan Times ten aseyu ama hona sei bena wachun kunin SIT ase mohin dandi ta le thudi ta thilpha ahin ngal lo le astina kona kinat na umlo in aseyun a local administration nan hojong a police hojong a bona langnei si nei na ya dingmen le ana tong ho police ho oma FI hojong register ki bol lo register ki bol kiti hojong bon chal hen thu selective ta ki bolin sei ne hi alang khat ki na NDTV te report dung zuin Supreme Court in atha ben thu ho bol phat dinga akisein chule thudi thuta chu bol ke se hilwa mu theidinga bol dingin sein aji chu ichi chun khat khat ki ka ki chamna theina communal harmony thaina ding ati ne hi political lamkai hole dan nanga theme hon aseina wachun hichi thu hi India sunga judicial system ahen su phat thei te ding hi thudi a chi thale ati win hi Hindustan Times in asaina chun I tabang khana kunin forensic evidence ata sana thudi a thu atan le the ren le ki khut jok pi official sangcha ta ho steng le
state sunga ama kinai pi political langa kinai pi ho si mat na dinga order hen so le communal violence muna dinga India sunga judicial thupon het thailoi ta hiding in sei ne he itabang ai chun 1984 anti-sick rights chule 2022 Gujarat rights bangin konin evidence so thinglawa gel thinglawa apile Manipur High Court na thu hi atha a gel tha dinga ahin pi lut ki ding na sein legal lang lo langa them ho sei danin hitabang asu kha le konin retired Supreme Court judge so asena hichi ho thu hi abet suisa dingin asu ne hi alang khana kukite community hon thubi a kitan kal akinga alel jingin CSO Church Group International Human Rights Organization Observer hon hichi chunga hihan ipilang hile thudi a thu kitan kal anga ajingo na hi tuna banin biren singin thingnoi ho politicians ho commandos ho chule koi team khat sima ama ho zat mi ki fu do na diwa seya a viral video clips so hung do kinin he chu hoyang chu nga ngai lau tin he chu video yang chu ga be ki no ti 오늘 kamando bigi phand ta ba kamando shinda ngone abi me ande ba ngolung bi kango es pulang de bule ai hai du pura pele ki dugi adugi atake pai do kambai ho tam dugi adu kango kripa kango loina kamando ko ulai se ade bazar da se bazar da se da bu en 어디 강대 너왜 원이 부족 한 거다. 나도가 아이 하이도 아고 심하이도 혹시 딘노모 탄시마 너희 말레이거든. 머니푸르 주에는 일단 politics awal to lebat han kan je ba botu no kontok se lebat siang ko ai jati je han kan se adugi matung da di yara tawjo heti chun biren sing hi in ukil ho hi in center government langa kuna ukil ho hi in court proceeding chi ho jo se chu delay abol jeng win heti chun hat ho asumang win 2 August tarikli ate pi chu ong lungtan kunin FSL summit ding ati chu Manipur government to center representative apang attorney general in apelu thailo phanin Supreme Court judge so chu along hangwin thathumjen hichi audio tapes adi lo hul dinga asu lu no ham iti a hi thathumjena phat ki pe a hi change a hina su thing bulo han tin along hang ta bin he Sanjay Kumar le Sanjay Sharma Benson forensic report thu chu ipiti hitam hichi May 2025 le kha ki pi hitan iti thathumwal jen chita a hichi forensic report mai audio clip mai chitu gya asu thing zo lo bu ham tin adong ta bin he hichi masang ho si a kut akai na ho ni kho ho ka tin amasa pe na hearing chu February 3 2025 ai in aban chu April 17 hekinin chule May 5 2025 ai kinin abanin July 28 2025 ai in chukit le aban chu tula August tarikli 2025 tun Supreme Court in Delhi abol jibin thodo adongun abanin tula August 5 2025 ni kho chun hearing abol pe nun report tha chu ki China poi atikit ubin he chini kho chun court in date 19 August 2025 chu anate pi kit tawin a Chainan chozo se ja hi inam pumpiwa he diu chu I ho dinga galhin pan do chi detalpu Biren Singh ama hin ho nam hi tha chimit dinga ego hi in stengle ama hin igamu inamu bon chawa ila pi go no hi in hi chia chu tu chung agat thlasunga ko ta kai na dinga hi bon chake ya pan thai the ai panwa di ai kin pi peno I ho adinga hon pathin khat se nei pau pathin ko ma taw ngai ko divin nami pi te zo si hinga chainan taw na kan nei jin dunia dinga ima bandi u thu a gyal hon zala video hin ke sem chu hitan te